Ина бачо, гуфтем бисёр кас после шам съёмка кан, плавный переход кадаги адеси вообще наметавад, то, что инҷа парик часпондаги ё ки не кожаи сар наметавад. Мақсади гап машрути ин парик часпони ма чӣ гуфтаин дорам бачо? Бисёр кас мегӯяд ака парик часпон назар ё ки пересадка кун назар мегӯяд. Пересадка вақте мекунем бачо минимум 1 сол дар кора ки то пока мӯи сартон меброяд, то пока чизе часпондагитон, мӯи сари часпондагитон ба хича мебиёяд. Пересадка чизи назар, ганда намекунем, бо пага ягон духтуро набинем, хилма калка даравад. Ине бошад, парик бошад, чизаш бо назар ки мақсад одамое ки тӯй доранд срочно дар кораша мебиёяд, мечаспонем, 2 ҳафта 3 ҳафта свободно мегардем. Обузи мекунем, любой кор мекунем, тем более ки вақти сезони обузи расидаги, бисёр кас нашудани обузи пурсида олда ягон чӣ меша, олдаи ягон кор намекунем, любой хел метавонем обузи кунем, просто ки 2 ҳафта 3 ҳафта 4 ҳафта вобастагӣ аз муштари одамое. 2 ҳафта 3 ҳафта 4 ҳафта пас просто ӯй мекунем, парика уже клеиш беқувват мешавад, ӯй мекунем, сара бо як бор метуршем, скотч хати мечаспонем, тамом. Бисёриҳо мегуфтанд ки аками до после видео намекунӣ, одамта алиш мекунӣ гуфта, до ба фикри ина съёмка кардам, послешам съёмка мекунам, нишонтон метиҳам. Ина парика часпондем. Ина бачаҳо ягон хит намекунем. Бисин чашишт.